tu je jedno selo blizu Dubrovnika. Isto tek napušteno i ono što mi smo objesili jednu mrtvu kozu i smo je obukli prije toga u četničkoj odori. I onda smo je objesili. To je Srbin, ali je toliko dobar bio da nemoguće. Jako je Srbin. Bori za Hrvatsku. Da, Srbin, ali naš. On je rođen isto u Puli, ali po porijeklu je Srbin. 50 i nešto godine ima Pero Jovanović, Petar Jovanović. On je još dan danas na prvoj crti. Da. I više od njega, čak i ja nisam bio toliko čede koji on. Da. Kako je to mišljenje uopće o smrti tako kad Ma... Kad vidiš tako... U početku mi je... Da li te strah, da li ti je neugodno? Nije, neugodno je uvijek, jer prijatelj kad pogine, to je teško. Ali se mora preboliti, to je rat, nije igra, nije piknika. Svi znamo da nas čeka u svakom sekundu jedan metak ili jedna granata da nas dokrajči. Ali polako prođe to, se navikne. Ko na svaku stvar. Ali u svakom slučaju smrt je, kad vidim, kao što sam rekao, prijatelja, je teško, ali kad vidim tuđu smrt, neprijateljsku, onda je to sreća. U stvari sam sretan i unutra me se sav naježim. Vajn. Priča na našu. To je pašteta, ali bolje da se ne vidi. Bolje da ne, Ovo tu je spremno za ići na front. Znači, tu imaš sve što ti treba. Da. Sve je spremno. Tu unutra. Unutra su odore. Da ići. Stavljam municiju, to i na leđa i pak. Imaš i one, prvu pomoć i one stvari. Da, sve je tu. Sve je. I unutra sam nastavio. Tu kvantu plete. Evo, moja fjašketa za prvu pomoć unutrašnju. Tu unutra su lisice, da ako uhvatim čeda, da ga zavežem. Malo ovih kombinata šta sam našao po ratištima, šta sam uspio ne samo naći nego osvojiti i plus ima starina. To znači to sve i od djeda, i od pradjeda, i od tate, i od mrtvih četnika, majku im ne dam. I to je Hrvatska. Große Kroacija. Große Hrvatska. NDH. Große Kroacija. Drina. Zemun, Drina, Boka. I to će biti prije ili kasnije. To ja garantiram. Te su mogućnosti sada strašno sužene u Hrvatskoj jer do prije nekoliko mjeseci, praktički godinu dana, ponegdje čak i danas, osnovne preokupacije su i limit neke životne ambicije su strašno niske, mnogo niže nego prije. Da bi uopće Hrvatska znala nastaviti živjeti, potrebno je postaviti zdrave temelje za jednu normalnu, ne neku super državu, neku najdemokratskiju državu na svijetu, kako vole govoriti danas naši vođe, za jednu sasvim normalnu državu u kojoj će ljudi normalno živjeti kao što žive normalno recimo u Nizozemskoj. To je ono gdje sad će Hrvatska polagati ispit ne samo za mlade ljude, nego za svoju budućnost. Plus, ovo mi je, kao što sam rekao, omiljeni nož s kim sam ja skinuo nekoliko četnika i baš mi je drag jer s tim sam i dokrajčio jednog dečka, jednog neprijatelja, jednu životinju koju je ubio mog prijatelja. I nek bude to.
A reci mi, da li si imao nekih problema dok si prodavao, da li si imao neki put neki, da ti je neko došao i rekao šta prodaješ to? Pa je, više mi je došao jedan čovjek i on kaže, meni počne nešto govoriti da ovo četnički list i kako bi bilo da oni vrijeđaju demokraciju. Treba ih zabraniti totalno. Da. Kažem to. Šta misliš, zašto? Zato što uništavaju, šta su ljudi ginuli na bojištu da samo oni uništavaju Hrvatsku. Kako šta misliš, na koji način uništavaju Hrvatsku? Pa gadaj nas u svijetu, gadaj nas. Feral. Nema baš neke ozbiljnije tema, ljudi se mogu rasmijati. Za holandsku televiziju snijamo. Ne znam da li oni sebe kontroliraju, da li su oni svjesni što oni rade svoje ideje domovine i šta bi bilo da je ta domovina pala i ne znam šta bi bilo s njima. Zato što je to jedan prostački list koji ne odgovara mojim kriterijima. Ko nađe svoju sliku u Feralu pa se uvrijedi zbog toga, taj mora biti idiot. Eto, to je manje više. Da li misliš da bi Hrvatska nešto izgubila ako bi se ugasio Feral? Izgubila bi najbolji list u Hrvatskoj. Kad je mene jedan novinar u stvari pitao, vi stalno pišete recimo o Srbima koji izbacuju iz stanova. Vi stalno pišete o Srbima koji su ubili u Pakračkoj poljani, o ratnim zločinima hrvatskih dragovoljaca. Zašto ne pišete o Hrvatima koje proganjaju u Vojvodini Šešeljevi četnici? Zašto ne pišete o Hrvatima koje u Banja Luci izbacuju iz stanova? Dakle, u takozvanoj Srpskoj Republici Srpskoj u Bosni. Onda sam ja rekao da ja ne pišem o tome zbog toga što o tome pišu drugi. O ovome o čemu ja pišem ne piše nitko drugi. Recimo jednu stvar, u zaglavlju Ferala stoji da je to list heretika, anarhista, bogumila. Šta to znači? To je više zajebancija i na kraju krajeva nekakav naš protest. Anarhisti u klasičnom smislu kažete nismo mi politički uopće ništa nismo. Mi smo van, mi nastojimo biti van politike, dakle nismo ni po onim omiljenim nekim podjelama lijevo, desno, ni gore, ni dole, ni komunisti, ni desničari. Ovo je na prošli broj, evo. Imaš 12 stranica satire, to je ovako, i ovo je takozvani ozbiljan dio, ali tu se bavimo ozbiljnim temama. Feral je poznat po tim svojim fotomontažama. Da li postoji ovdje kod vas neka arhiva ili nešto gdje bi mogli vidjeti neke primjere? To izgleda ovako. Ovo su recimo neki hrvatski političari u ovako izazovnim pozama. To je predsjednik Tuđman koji je smijenio pola vrhovništva. Uopće nema pola. Ovo je naslovna stranica koja je vjerojatno izazvala najviše reakcija od kada izlazimo. To je bio pravi šok. Ja sam vas pitali je li ovo prebrutalno, je li ovo uvredljivo. To je bio odgovor na njegovu suradnju sa Miloševićem u vrijeme kad se nas optuživalo da šurujemo sa četnicima, on je s njim u Ženevi pije i je ga. Ne znam da li me može sad tužiti kad vi ovo objavite. To smo ja i moj predsjednik u krevetu. Nas su često pitali kako možeš otići u Vukovar, vidjeti 2000 leševa i nakon toga se zavati u Feralu. Baš naprotiv, to je bio jedini način da ja taj smrad koji se kupio, taj smrad iz očiju da nekako ostranim, da se očisti.
Feral je bio način da naprosto sačuvam duhovno zdravlje, mentalno zdravlje. Vojniče! Vojniče! Ja sam sada zapovjednik sam straže ove vojarne i meni je posao da osiguram tu vojarnu i niš drugo. Obilazim stražu, ko uvijek, malo gledam da li je sve u redu po vojarni. To je za mene neki malo glupi posao i poniženje za starog borca. Kao što sam ja, dok neki drugi kreteni koji nisu vidjeli front sjede u velikim lijepim stolicama i niš ne delaju. Meni je tu, moram biti tu 7 dana i idem. To i kaže mi zapovjednik glavni, kaže da to je odgovorno posao. Ali za mene nek je, ima to i pravo, jer moram čuvati neke stvari koji su stvarno bitne. Svaki od Hrvata radi kako treba. Ali ipak ja mislim da bi mogao nešto bolje napraviti. Postrojavanje! Ovdje, ispred mene. Gospodine razvodniče, korak naprijed! Na pregled. Previše ulja. Toplo je. Dobro.